Halo semuanya, apa kabar? Ayo tebak aku lagi mau bikin apa? Iya, martabak Indomie guys. Selamat menikmati. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Double C Mukbang. Hari ini aku mau mukbang martabak Indomie. Yuk, cus. Hmm, 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 hmm. Pakai tangan guys. Hmm. Suka bosen kalau Indomie cuma dimasak kayak biasa. Enakan diginiin. Udah lama banget guys nggak makan Indomie diginiin. Biasanya cuma direbus, sama diaduk goreng biasa. Mantep. Hmm.